8 people A, B, C, D, E, F, G, and H live on separate floors on an 8th floor building. The lowermost floor is numbered 1 and the topmost floor is numbered 8. Intinya kan zia chanang floor ria to omdo na tiro 1 2 3 4 5 6 7 8. Chuan lowermost kha 1. Lowermost 1. Zung bear 8 ya 2 3 4 5 6 7 8. Chuan kan chhar je lang G lives on the floor numbered 1. He to direct statement ania G kan da top the tiro. Only 2 people live between G and B. G le B in kara pahni an omatia dihang kan da le nga lang o. Chuan A lives immediately above F. A lives immediately above F. A omna kan shelawa A mangin F ronti atiro. A lives immediately above F hita handra fatihang kan zia kang A le F hi in chung in hoi angin an omta a. Chuan A lives on an even numbered floor. The even numbered floor. So eng tinge kan nei 8 omatiro 6 oma ma se 4 hi chu B om to a 2 a hian A da don ta ila atmaya F kan da theilo chu bang chuan possible diagram pakhat kan zia belangai B le G ti han kan zia photanga A hi 8 ta da ila F7 a omang tro ani lo pon he possible diagram 1 ania possible diagram 2 a hi 6 a kan da anga anwai chia F omang Chuan only one person lives between F and E. Only one person lives between F and E ni chuan F hemi 1B ka chuan heta hian E a omanga tiro 2B ka chuan E hi om thei na pahni aneya E hian om thei na pahni aneya kan zia bel me yang A F B G F heta E data ila hemi B ka hi chuan heta E kan da the diagram pathum kan nei phota F lives above B F lives above B ala dikpekatiro F hi B chunga ai oma H lives on an odd numbered floor above A odd numbered floor above A a chuan H a oma chuan entire number 1 a above A a hian engma om thei lo tiro chu bang chuan 1 hi kan cross out nga lang 1 hi kan du lo a chen chu A chunga H a omangai chuan number 2 a H lives on an odd numbered floor above A chunga odd numbered floor om chu hei chau hi nia tiro chuan above A a odd numbered floor om to lova hei hi kan du lo le kan possible diagram pahnih kan thai chia ni chu chuan number 2 hi la banga kan chunjom je lang D does not live on the topmost floor D hi achung bera om lo atia echa hi spot om to a chuan abang kha enge C kan she thia mem DH AF BE DG zona mem om lo chuan question number 1 which of the following is true with respect to the given information only one person lives between only one person lives between B and F. B le F in kara tuman umlawa atik law. Only two people live between B and C. B le C
3 people and Oma adiklau. E lives immediately above G adiklau tiro anikara pakhatom immediately above ani chuan E G chung chia hian E atia ma se he chu adiklawa. H lives on floor number 7 adika. He answered to me. Option D. Question number 2. Who among the following lives between C and A? C and A in Kara, H omtiro. Option A answer. Question number 3. Who among the following lives number 5? Floor 5 at 1 F. Option B answer. Number 4. Who lives on the floor immediately below B? B noi chia at 1 E oma. Option E. 5. How many people live between the floors on which H and B lives? On how many people live between the floors H le B in Kara Patni? 2. Option E. Next question. Katirang lu tu kem? Hello ngai tua veru o. O. Lo ngai tua ru le. So tum chen ru le minute ni o. Ada pop pop the in kashia he chu. 8 people are sitting around a circular table. Circular table. Facing towards the center of the table. Facing towards the center of the table. Pariatanya turo pakat. Pani pathum. Pali. Panga. Paruk. Pasari. Pariat. Center of the table ni chuan. Achungan huya. There are 2 people sitting between P and Q, either left or right. Hey tu kan siang lau tiro. P le Q in Kara. 2 people and true are. R sits to the immediate right of O. R sits to the immediate right of Q. Q right siya R chua. Ganda ka te Q right side da R chua immediate right ya. One S sits to the second left of R. S sits to the second left of R. First left, second left. Oh, first left Q, second left S. There are 3 people sitting between S and T. S le T in Kara patuman uma akoy mani zong po hian patum ve nya khat ni thum T khat ni thum T. No. One, U is an immediate neighbor of T. U is an immediate neighbor of T. U hi koi mani zong ka hian kan ta tia. It's a possibility oma a possible diagram to say amai yonga. Karan jiang ni ang next akan. 3 people are sitting between U and V.
3 people are sitting between U and V. U hi kan la fix thei si lawa, U and V in car kan la soi thi law. Hi zia tu mang o P le Q in car a pahnih an awm a tia turo. P le Q in car a pahnih an awm a. Q 1 2 P tahan kan ziak thei lo tiro. Chuwang chuan a vei lama kan kual tirang 1 2 ta P either left or right atia. Right lama chuan P a awm thei lo wat T awm to wangin left lama P kan da ang. Chan chu an kara pahnih awm tur an ni wang khan. Chuan inge kan hmu pa kha 3 people are sitting between U and V. U le V in kara pathum an awm atia. Engti nge kan da ang. Heta hian U da taila lo da chin taila 1 2 3 V 1 2 3 V adik thei lo tiro. Chuwang chuan U hi heta hian kan da thei lova U hi hei chia hi place nei to a 1 2 3 V adik le chia ang ti khan. Chuan inge bang kha W abanga kan che thia mem o soinun ngai o mem. An soi por hi chuanin alo ni hi han ti mai hi ol tu ko ma ni han ngai twa hian nge mu chwa thei lo hi a ol ve lu to ko chuwang ania a question chiam ma sa ulla ka tia minute ni bel te kan pek phut cheu mo question a kalang o how many people are sitting between S and W S and W S and W counting from the left of S in its one 2 tiro 2 people. Next question. Position of D with respect to R. Position of D with respect to R. First, second to the left, second to the right. So, kung naman hui wangin, a right side so it is wrong yan ko. Second to the right. Number 8. Who among the following are the immediate neighbors of W? W immediate neighbors to D le P tiro. D le P. Option E. Four of the following are alike in a certain way based on the given arrangement and hence form a group. What is the one that doesn't belong to that group? Eng tiangin nge group an siam. P W neighbors. Anya P W hitizong hian kala Q S U T R Q V P. Oh. Hey ka ko dan chu mo PW chu P atangin W a phe tiro hitizong hian arrow ka da QS Q changin S akala U changin T akala U changa T kal hi chu anti clockwise ni ta apak zong hi chu clockwise bekin an kala hi out one out chu ani don ani chu. Then who sits to the immediate right of V? Immediate right of V to S. Puzzle pakhat le sitting arrangement pakhat kan ti to a puzzle dang kan ti le ang himo o kan quiz white zunga chuan mai twa vel ang A B C D E mi pariatan omatiro hemi te hi have seminars in March, July, September and November with 2 seminars in each month. Takata 2 seminars zel an neya. The seminar is scheduled either on 23rd or 29th of the month.
intinge table kan sia angle March 23 le 29 ngor ok ka tu lo ka cha ni March 23 29 July 23 29 next September 23 29 Swan November 23 29 yang hian mi pariat te omna ka kanrim do ni ba in pani pali paru pariat ania engti khuna chho nge a b c d f g h te hian seminar an nei le mai to na han seng te le table bel ka lo cho chung hian kan hodik thayem kan shitfak thay to em Tia ka jo chu ni chan chu mo thil ni thei possibilities kha arun omwal do na karon ka lo jo lok me me ni hi ikina soila ya jo le chung chung angai lo nan and sinang oh this seminar is in July B July umtia Swan, there is one seminar scheduled between A and B. D and C have seminars in the same month. D and C has seminar in the same month. G has seminar on 29th of the month. S seminar is in a month having 31 days. In han hriattir charanga akhoi ber hinge lak chiang. Khoi ber hinge kan zia masak beranga kongron ko deuh turang ti angkha in nei twal ngabo. Chuan hey tuna G has seminar on 29th. G he 29 khoi mani bera omangai ta. Khoi mani bera han omangai possibility kha pali chotaron omha do ni kan zia tir khata chang khan. Atam lutuk kha chu next khan possibilities kha adang kha ashing chuak nem thei lutuka. Chuwa chuan G29 ti hi chu la lo ta ila D and C have seminars in the same month.
DNC March DC kan dat he July DC kan dat he support DC angin kher lo CD ang te pun thei thau chu wangin he pe kan lo nga kan lak na sakper tur chu this seminar is in July ti hi lo le tai la tro B July nya B hi July anya 23rd ta nge 29 ta kan shelo chu wa chon 23rd ta first possibility sa khan 20 he kan da photanga chuan 29 July apani na hidale put lai la tiro he kan ti to there is one seminar scheduled between A and B. A le B in kara seminar pakhat ta umatia A le B in kara ta hian A kan dat heya ta hian A kan dat he bok 1B ka chuan chuwang chuanin hei po hi 1 po hi abula hianin 1 ang chia a replica kan siam le anga A hi ta hian kan da anga chuan a hnuai lama hi kan da leng hei hi diagram 1 zo ina aron shin chwa 3 na ti meang chuan pahni na kan en le there is one seminar scheduled between A and B. B chung pahni na A omanga A le B inkara pakhatan omatia dro chuan hei po hi ang che ina replica kan siamanga 4 kan pe meang chuan a hnuai lama A kan da be thungang kan she tia mem kha A le B inkara pakhat chawan oma number 1B ka A le B inkara pakhat kan da chuan possible diagram dang alo omwangin a hnuai lama kan da chu tiang bakin diagram pahni table pahni na kan siama khanin B he ta po A hi ve thei thaw wangin amai ro chu pakhata khanin zia do khana kina ngai to na ti buai wangin abula ang che in B kan da anwai lama A kan da mai ta chuan D and C have seminars in the same month. D and C have seminars in the same month. 1B ki entai la same month hey September le November la ola tiro possibilities pahni chuta D le C kha C le D ang pun theya chuban chuan kan la ziak lawanga D and C same month sinchale putaila G has seminar on 29th G 29 e kan ziak to tiro hemi B ka hian 29 hi khat ni thumli kan neya heta po khat ni thumli possibilities khatam lu tuka le ziak lo taila a seminar is in a month having 31 days. A seminar is in a month having 31 days. A hi an taula March yan 31 days na yadro. July in 31 days na boka, September in 30 days na ya, November in 30 days na ya. September le November a kan lo da na te panika andik to lo ta so wangin zia zum ngai lo zia zum ngai lo wa chuan a chungchang aron soi a seminar 31 days ti hi hemi te pani hanen la follow tiro chuan seminar of H is immediately after seminar of C. C dot cia H kan da angai hitaki ngai to chang ru C dot cia H kan da angaya chuta kan raplux entirnan mon C dot cia H kan da angaya chuan C le D te kha same man dan ni ngai tiro heti hian D C H ang hian kan rem don D C H ang hian khuya hian nge kan rem theyang ngai to sin tel D C H hi a in zone marpatin a in zone an schedule kha a in zone kan da the na tur chu D le C same man ni tho si an C noi chia H tho si chu heti hian kan da thei tiro D le C same man dan nia C noi chia H oma chuan pahni na D le C same month
chuan a hnuai chia H heti hian kan la dah thei a chuan the number of seminars between A and E is same as the number of seminars between D and G. A le E in car hi, D le G in car hi a in car za chu kan shilo pahnih nge pathum nge zero nge kan shilo amai ro chu A le E in car om za chu D le G in car om za nen a in anga tia chuan ha en chin ta ula yo kan chhar zelang seminar of H is somewhere before G. H is somewhere, F is somewhere before G tiro. F hi khoi monilai G chunga omang. G29 DC same man kan enangai to lo hi chu kan jak zo to a. Eng ho hi kan data nei te alanita a. Eng tinge kan jang number 1 bi ka hian G hi 29 ta hian G kan da the tiro. Ta hian G kan da theya. Ta hian G kan da theya. Ama iro chu G chunga F G chung khoi manilaya F da alangai awangin helai hi chu kan cancel photang chuan heta hian G lo omta ang se G lo omta ang se heta hian F omangai tiro G chunga F anita a chuan enge labang kha E F G E tian han kan lo rem ta ni chuan hemi statement hi a follow em A le E in kara om chu D le G in kar om nen a in ang do na tia A le E in kara khat ni thum li nga ru oma D le G in kara pakhat chau oma chuwang chuan G hi ta han kan da thi lang G hi July 29 a kan da thei lova March a han kan da thei lo to boka helaya chia han kan da thei ta ni chu chuan G chung khoi manilaya F kan da anga chuan F le E omna kan la hri chiang lo tiro hemi statement A le E equal to D equal to D le G kha kan hmang changkai le ang D le G in kara pahnih oma tiro chuan A le E in kara pahnih da ve ta ila chuan F heta hian kan da thei adikem tikhan A le E in kara pahnian oma G le D in kara pahnian oma chuan G chung khoi manilai bira hian F oma chuan G hi 29 ka ompoka a follow vector chuan hei hi alo dik thei ta ni hei hi pahnin hi en le chin taila G hi khoi ange kan da ang G hi heta hian hei chia hi spot aneya heta bi ki chuan E le F kan da alangaya D le G in kara pahnia omatro D le G in kara pahnin oma chuan A le E in kara pahnih da ve tum taila khoi mani zok zo ka po hian A hi da taila 0 schedule engma aning kara om lo wangin hemi statement A E D G kan ja hi a follow lo wa number 2 na hi kan cancel theya 1 chau hi dik ta a soi ko tikhanin kan hmuchwa ka soinon ngai lai omem zona omem kan che thiam ve kan hi chuan lom omem question akan lutang who has seminar on 29 July 29 July E 29 July E option B how many persons have seminars before F F ma che a chuan 1 tiro A chawin ani khatia anga in chu chwa to chuan bel chunga sa anga ni me in mudik lo ya ten ni lo chuan mo how many seminars are between F and D F le D in kar exam ni om pahnih tiro pahnih July 23rd le July 29th option B
Who has seminar on 23rd of November? 23rd of November to H. Option D. Which of the following combination is correct? E March adiglava, D 29th, D 29th adiglava, G November adikro, G November. F July adiklo, G November adika.